Obloga koja se sve češće koristi u uređenju eksterijera jeste deking. Ona je otporna na ekstremne vanjske uticaje i zbog toga je pogodna da se koristi za poplučavanje otvorenih terasa, balkona i onog prostora oko bazena, kao i za staze u dvorištu i neke druge prostore koje možete sami osmisliti. Prilikom uređenja modernih eksterijera poput dvorišta, vrtova, terase i balkona, pa i prostora oko bazena, sve češće je u upotrebi deking, podna obloga otporna na spoljašnje uticaje. Do skora se deking pravio isključivo od visoko kvalitetnih vrsta drveta sa izuzetnim svojstvima. Ipak čak i tikovina, koja se smatra najboljim izborom za deking, kao sasvim prirodni materijal ne reaguje uvijek najbolje na atmosferske uticaje. Zbog stalne potrebe za što kvalitetnijim materijalima, ali i težnje da se njihovo održavanje pojednostavi, u posljednje vrijeme sve više se koristi deking napravljen od drvoplastičnog kompozita. Nešto novo u ponudi u Cerovo maloprodajnim objektima su VPC deking kocke. Vrlo interesantan proizvod koji je preteča dekingu koji smo imali u ponudi i u kojem smo pričali u ranijim emisijama. VPC deking ploče su dimenzije 30x30, imaju plastičnu mrežicu sa donje strane. Na zadnje dve ivice, odnosno na dve ivice kvadrata imaju završenu mrežicu, dok na druge dve imaju klipse uz pomoću kojih se vezuju jedna za drugu. VPC deking kocke su napravljene od VPC dekinga, koji je inače kompozitan materijal i koji u svom sirovinskom sastavu ima 55% drveta, 35% plastike, a ostatak odlazi na pigmente, boju, smolu i ostale materijale. On je otporan na vodu, isključivo se preporučuje da se postavlja na terasama, balkonima, kafićima, oko bazena. Praktičan je zato što je ugradnja vrlo brza, nema potrebe ni za kakvom konstrukcijom. Jedini uslov koji je za njih potreban je da bude idealno ravna podloga. Može se stavljati na betonsku podlogu, može na podlogu od keramičkih pločica, čak i na drvenu podlogu, bilo kakva podloga, ali samo da je izuzetno ravna. Kad kažem da je izuzetno ravna, ne mislim na pad, odnosno uspon i nagib. Moguće je da se postave pravilno i u takvim situacijama, ali nisu dozvoljene neravnine u samom tlu, jer samim tim onda ne bi ploče mogle ravno da stoje. Pakovanje ovih ploča je 11 komada u jednom kvadratu i za montažu potreban je samo jedan vijak za beton koji se ušafljuje u jednu od ovih, da kažem, klipsi radi stabilnosti da se ne bi čitava podloga pomerala. U svim našim maloprodajnim objektima u narednom periodu vrlo povoljne cene VPC deking kocki, imat ćemo ih u dve različite boje, tamno i svetlo brown. Deking napravljen od drvoplastičnog kompozita je vrsta podne obloge koja je idealna za oblaganje površina u eksterijeru. Kombinacija svojstava kompozitnog materijala od drveta i plastike su veoma pogodna za raznorodnu upotrebu. Budući da se pravi od piljevine ili drugih ostataka u drvnoj industriji i reciklirane plastike, drvoplastični kompozit ide u red ekoloških materijala uz visok nivo biorazgradivosti, što zavisi od procenta plastike u konačnom proizvodu. Stalnim tehničko-tehnološkim inovacijama ovaj materijal se dodatno unaprijeđuje i izvjesno je da će biti jedan od važnijih gradivnih materijala eksterijera u budućnosti.